بله تماشاوان برز لسر و بابت لسر جوینا نونر سروک بارزانی لگل روندا کردی الولاتی آلمانیا نهاجی میوانداریا برز عبدالعزیز قاسم اندام یکتیان ویسکارم کردستان سوریا کریاش بو کو بهتر شمار بحثا جوینه بکم بزن بن چدوی جوینه ده هات گوتو بیش کرن بحثا چکرن برز عبدالعزیز هفته ما تباش و دست بکه ده گچمر بحثا جوینه بکه هم بهتر و بحثا چکر دوی جوینه ده باش بي دما تماشا وجه باش بي خير وسلامت. والله او لا جفينا كي يعني كم قالك جبريا كورونا جي بريز طاهر اورامي وشاندك لقى لباجار المانيا وبس كي لاوروبا تغايجي كان باجارني سركي كوم جفين دقل رفندا كرداني بری چند روزا بجم دیسانی او هلمت دست بکریا لباجار مونستر جوینه کوی هفدیتنا کوی دقل فدراسیونا کردن المانیا هبو تدی چند فدراسیون هنا دو سیکن او جی کردن دقل یک جوال هبو لباجار مونستر اجي دعوات كرم تيداز هناك تيداز حاضر بون از جفاتاوا دقل فدراسيون حاضر نبون بس باشي مجي ميرين اخوا بو جنابي سيداي طاهر هورام قوتن وكي يكيتيان فيسكاري كرد ما يعني خوش حالي اخوا بفي بينغاوا براسي ديروكي ودا نتاوي بيوست يعني معاني زمان تيدا براستيجي اف بروجي هني وك من جكاك طهراوراني جي زاني وجي شاندي بيرا بروجيك براستيجي برعالية يعني بروجيك منظمة بروجيك جبو رفندا كردية جبو رخصنا رفندا كردي جبو يعني آواکرنا همک سازین پیوست جبو ملتی کرد اف یک جیگو حتى حكومة أوروبية وك ألمانيا جي أو جي خوشحالن بفابين غاوا جبو حر رفندك خوصاز بكي قهداني بده زماني خو كالتوري خو أو بخوا يعني أريكارن دفي بواري دجي لجلك سازي أوروبي جي دولتي الفيدر حمو سازينا لسازي من هنا وك كرد أم بيوستن يعني لفيدري مين وك يعني جلك سازي أو جي ورنا آفاكرين جبور رفندا كردي يعني بروجي كوك بيجي مزنا بروجي بيروزا لسر حمو استي جواكي لسر اساسي خوندني زاني غريدانا نفشينو بولاتي و كردستاني و وك بيجي وكي حمو دنياي كو الولاتن خودي ولات باليوز خاني وهنا وزارتي واي هجرة وسياحة هنا وك بيجي يكوش بيان هيا افجي براستيجي زيدتري ولي يعني بوحبدي رافندا كردي بكالتوري بزماني جريدي هروها يعني بوقت ترجي افد برجوانديا دولتين أوروبية دي برجوانديا كرداء دي جي ودبرجوانديا حرينا كردستاني دي جي راستي دما رافندا كردي وري ريخستنكرين قالك بوارا داوي قازنجين باش بجملاتي كرد لسر حمو استي لسر حمو بواري حتى بواري ابوريجي يعني وابوريا كردستاني افرا فندا كردي ببي اريكار بريا وكبيجي سياحة قشتو جوزار ريا بازرگانی ریا گلک ریا خوندنی ریا او يعني كردستان براستيجي بلكي يرو كم مليون كرد لأوروبا دجين يعني رفندا سي بلكي ألمانيا يا كردات بيشتي ترك وعربة يعني
هەگەر ئەم بێژن نیڤێ وێ ڕەڤەندا ترکی کوردن vêjarê wek bêjê meadele têne guhertin revenda Kurdî yanî gelekî mezin e lê mixabin bê rêxistine bê rêkûpêke ev hemî wê wek bêjê pingavên her destpêkên bi rastî jî lê pingavên pîrozin ji aliyê xelkê bi germî tê pêşewazîkirin û nexasin ku cenabê Serok Mesûd Barzanî wek rêberê miletê Kurd li dinyayê tevda tê naskirin li piştî vê prosesiya. يا بروجي قسمة كردان ولاتي نكتيا أوروبا وقالك سازي قالك بيجن نفسجه يانجي أوفيسي ورن أباكرن جبوي بهسكرنا في بروجي يانجي بوري قسمة كردان وأف سازي أف أوفيس لهمو ولاتن ورن أباكرن خدي وقت سيداي طاهر أوران ديت يعني دستپێکی وەک نمونە وەک تجریبە وێژ باژارێ دیسلدۆرف باژارێ دیسلدۆرف وەک پایتەختە نورد ڤستفالن تê û mezintirîn revenda Kurdî li wa bajaraya Kolina li Düsseldorf'a Dortmund'a yanî bajarekî nêzik e û navenda santera vê muqateyê yanî wek destpêk Düsseldorf bajarekî gelek mezin e revenda Kurdî jî gelekî li vê derê yanî dijî wê destpêk senterekî wek navendekî li wê derê ava bikin ew vêca wî rengî jî yê berdewam bike li bajarê dîtir bibînin pêwîstiya wê heye wê ofîsê wê jî ava bikin peve girêdin wek min gotî yanî proje hê destpêkê de ye hê hevdîtin tên kirin hê bêhtir yanî hevdîtin digel kesayetî û digel komelên Kurdî û yên civakî û yên rewşenbîrî watê kirin yanî hetenha jî berdewam e bêjin duî jî li bajarê Dortmund digel komelên jinê Kurd li yên wê derê hevdîtinek dîtir hatibû pêkanî yanî bêhtir duwarê civakî de yanî destpêkê de lê wek dîtir bi rastî ev projeyek wê pêş bikeve û yanî bi rastî tiştê mezin li ser werin ava. بله گلک سپاس جبوی میوان مبرز عبدالعزیز قاسم اندام یکتیان ویسکارین کردستان سوریا ایروت میوان ما بزرگ سپاس لسر آمده بون و زانیارین کو تدانمه